Bratislava i Zagreba. Na početku odmah bi dala riječ gospodinu Andriji Markiću, pomoćniku generalnog direktora Zračne luke Zagreba. Posebna čast da mogu čestitati na fantastičnoj godišnjici od 80 godina, to je nešto divno. Meni je uvijek u srcu bila jedna krasna, simpatična, draga, poštena i točna kompanija ko Česa. Ne mogu da se ne sjeti da su češki turisti dolazili na Jadran još dok nije uopće bilo zračnih luka. Čak tamo negdje 1913. godine dolazili su avioni iz tada Čehoslovačke i sa hidroavioni su dolazili i dovozili turiste. Česa je slijetao u Zagreb na Brno, a današnja zračna luka nije bila niti u planovima izgradnje od toga. Da zračna luka Zagreb ostaje na tragu očuvanja kontinuiteta, povezanosti i dviju zemalja koje u krajnjoj liniji imaju čak i vrlo blisku prošlost. Prema tome sve smo uspjeli maknuti od sebe i vratiti se na one puteve koje smo uvijek i želili. E sad, s obzirom da sam ja navijač Hajduka, ja vam moram napomenuti da je 1910. godine Hajduk dobio ime u jednoj pivnici u Pragu, pa je i to povezanost sa ČSA, sa Čehoslovačkom, sa Češkom i tako dalje. ČSA ili Czech Airlines ili Czechoslovakian Airlines da spada među 5 najstarijih aviokompanija u svijetu, što znači da je osnovan 1923. godine i u listopadu ove godine će proslaviti 87. godišnjicu postojanja. Čisto informativno da vam kažem da prvi let koji je bio 29. listopada, da je na tom letu bio uz pilota jedan putnik, jedna torba pošte i da je bila još svežan dnevnih novina. U toj godini, 23. godine, mi smo imali samo 20 putnika, a informativno vam moram reći da 2008. godine na ČSA je preletilo skoro 6 milijuna putnika. No, vratimo se na prvi let. Dakle, evo, tu imamo jednu slikicu tog prvoga leta gdje vidite da je to bio Ford 5 ATC, dakle tromotorac, metalni. Bit je naime da interes Češke, da interes Czech Airlinesa se ne mijenja s godinama i danas nam je interes što više turista dovesti na hrvatsko tržište s jedne strane, dakle iz zemalja koje su inače tradicionalno orijentirane prema Hrvatskoj, a to su Češka i Slovačka i druge zemlje, a sa druge strane preko Praga, preko huba može se letiti u 46 zemalja na 113 destinacija. Ja bih sad iskoristila priliku da pozovem našeg vice prezidenta, gospodina Mareka Tibila. Good afternoon to everybody. I would like to start my short speech with a funny coincidence. I spent a wonderful week in Croatia last week with my wife, who is also the crew member today by simple coincidence, of course. And then I get back to Prague to be able to fly here to celebrate this special occasion with you. I would like to thank to Zagreb Airport for all the great service they keep providing us with, thanks to which we can operate the aircraft safely here in Zagreb. And I would also like to thank to all Croatian people who are very loyal to the Czech Airlines brand, thanks to which we can keep carrying them back and forth between Prague and Zagreb.